Kakenhon ki executive member ka bakentup ya UEM ka development uba Powell Soklet UEM ka finance uba Seibor Langwar ba u nominated MDC ba Matthew Mokdo ringkat ki officer ka KHEDC ha ka khat khandai tarik unai wing R1000 pusan kre kendo ya ka menteri katanat plating ka jong ka sarkar deng ha New Delhi ka Nirmala Sitharaman banyakran halor ki jingdon kam ki baidai bat ka jimpentri kam ya ki scheme dan ki project balamang bisa daga finance ministry lingba ka 15th finance commission pala penyai daga ministry of panchayati raj nalog jing petre kam ya ka 15th finance commission unong ai kitin jaka executive committee uba Powell Soklet hadien ba ulai kendu ya ka menteri ulai thu ba ka jing kendu kalong ka basai so ha ka bal kala batha ya ki officer banwat ya ki lat kilenti ban pelat ya ka pisa ka basa jong ka 15 finance commission mat kumjuru uba Powell ulai thu ba ka council kala kenturu ya ka menteri ban ajing rap da ka song ka bakerpang na ka benta ka council na ka benta ki jing trekam ki ba prepare ha ka roi ka pa jong ka paitla meta kasmi ni nakaliang jo ka state committee jo ka hasil sa emergency council ni pa ko jing dokumen nya yo banyak kendu ya ka finance minister jong ka India ka Nirmala Sitharaman ka bangi awan banyak kerja katu kan kimat di PD baka council ke jongi bak kamat kaman kong kading ya kan lo ka 15 finance commission di bak mapikit baro ni layo ya ka jengarap baka finance ministry of sarkar India bala petrikam ka ministry of panchayati raj aga bidi baka petrikam jongi ya kilak jengarap di pai ma ke bagian ka katai pada antai ke bagi ong inilah hakapor mengi simpi ya ka isi ya council la syam kita sibun gijik ya kijing bobit babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka pisa kamtam ya ka second installment nadu kusnam arja ka kui akuar ingria kran ba ke minister ya ki jing pun ya kendu ni batai ru ikilat kenti ke bangi ya sim nadu pengila simpi ya kene ka isi bat ka basketman kalong ba nakaliang jok ka minister kala skor ba ya ka jing batai ke jongi kalong posir bang ya batong ma haring kala kularu mau bahkan yarap ban pelai ya kini kepesabat kalau batha yang yiru ki kato ni kijing hak ki bang ni pande mak babon kijing hak di jogai kini ke mana kalian ki isi ni ngasyem kamtam ya bang yang pendekam ya kata ke portal tadi ka jengkam di makin ya kata nanti bagi siu ya ki bil jom ki project ni online ru ni lare kata bak kabasman kalong ba nak kalian jo minister kala udonang ru additional secretary jom ministry Menir lu ilayo punya kendu yang di George Secretary buat officer nak kalian kapan secara administrasi nak kalian tukil kiram pasti apa itu ke bani lawan ra bagi don gajing teman nak kalian juga finance ministry asyaban put ke ka 15 finance commission dan ka 15 finance commission kan put kalai petrik do be dong sama ada beliau waswa kata kan pulai supaya kan second installment berikan ka pesan jasa raja aku ya tinggi nalor kata ngiliak keren beliau kipat ki jengker kam nak kata council ke jami bahkan ai lembat di special package mau nanti ki song jarap saja makarpang nak kalian cakar plus skor dia kata ke ika bangin om lam tha ini bangin konkret ke project ke scheme banyak sa submit jadi siapa ke ministry ke jongka ni software ru bangi warni ni dan non ki officer di ni ni ya crash tamai ni ketam kini kasih ke banding hadir mengasih ia ke isi baginya kundu di central military kalau kau software buat dari kasih ke banding kongru nak kalian ke minister plus skor mereka yang kerja dia ni dulu aku tambah kerja kamu ini dah kerja kerman plus scam kita kerja kerman plus scam nak kalian kita sokar friend kamu dengan finance ministry tapi dia ki line ministry gila ban penolong nanti gila ban ai kita gila jengrap khang ba ka council ke jemi ke yo batrai entang mat pendek ya kerti ke store ni ban pek du ke pokor entah ka roi kepar kabit ka biang ka jengrap ke ini ta ki dia dulu ni sokman lu bagai kejemuan jungi kamu sudah terpilih dan kau pilih pilihan tak kebangi tentu besar dalam ki IS level lah kalau di join seperti kilom charge score ke di seperti ke appreciate dia ke di kamu ke jungi memang di percang mata yang ketika bebek ke bukut kontak dia ke waktu yang kawan transfer di tahi bangi papan power point ni kan